cái time sentin thar ilongai tha ang achar tu ma som twangi tedi ma covid-19 positive pasari an hu bela positive hi mi azawai somli pali an om January ni ruksang hi somni pakhat khan tedi ma covid-19 positive mi pasari an hu chwak thara tedi township a covid-19 positive te hi an zawai mi somli pali an ni to ani tedim dam doi ina dam lo enkol tu pakhat chuan chinram chunga tedim dam doi ina dam lo enkol lai mek nen achangin he minung pasari te hi an hu chwa ani thu asoi positive an hu chwa thar te hi mi pa kumsung ruk panga pahni le no pang kum ruk mi mecha kumsung ruk pakwa kumsung thum pakwa kumsung ni pasari le kumsung pasari ni te an ni Minister Paulun Min Thang Nen Achanga the Hakka Times in Thukan Dondanin Damlo te hi tedim high school number 1 a facility quarantine oman ni a RDT in uncheck nuwa positive an ni ti mutso ani tuna hian tedim dam doi ina positive somni patni omin tedim township a tui thang khwa positive mi somni patni anom ve bok ati tedim khwa chawa covid-19 positive te hi anzawai mi somli pali an ni a tui thang khwa po chinram health department office in January ni kwa thleng lockdown apwan sak minister Paulun Min Thang po tui thang khwa hian kalin chinram sarkar puina in bu file dam doi le cha khai an mo tur awa pe ve nge ani Chinayo Chinland FC chuan MNL1 a an khel ve thei to don Chinram IO2 Chinland FC chuan member National League an in khel ve to don ti thu kan dong MNL executive member le Chinland FC president NC Thong Thathang chuan the Hakka Times te na January ni rok sang hi somni pakhat khan MNL thu nei tu te hau meeting kan neya MNL1 a club som le MNL2 a club pariat khel turin thu kan ti tlu a keni Chinland FC po MNL1 a khel ve thei na min pe ani ati sang hi somni aram pum huap in khelna Magwe FC le Southern Myanmar FC an chwaka Chin United FC po an chol ve bok chimipui IO2 kan ne chun Chinland FC chia an tel thei ani NC Thong Thathang chuan tun kumsang hi somni pakhat kuma hian kan committee in adarlan dan in champion dilai mek shan United FC Handawadi FC Ayawadi FC Yangon United FC Yatanabung FC Rakhine FC Sagaing FC Chinland FC le Mewadi FC Titsu April achanga September thleng khel thein hun kan nei dona COVID-19 din hun enin kan khel dan tur kan ngai to ang ati MNL hi COVID-19 borok awang in tun thleng hian an chorria Chinland FC chuan Chinland for Paletwa group in Paletwa refugees ne na poisa le bu file thum hupui na ti sang foili an pe nge ani CHRO chuan ko them na zirna an pele don Chin Human Rights Organization CHRO chuan toilet project minga an buat sei chu township tina nei ani le don ti January ni ruk khan asoi COVID-19 borok awang in nikuma ti kan lo tum to chu kan du angin kan puitlin theilawa ama ero chu tun kumsang hi somhi pakhat June thama in zo fik kan tumang ati COVID-19 omlai la nima se mission claim te in COVID-19 in ven na nei pa chungin chunjom kan tumanga Chinram chunga township pakwa a chuan kan buat seya COVID-19 azwal em awang in film khur takin kan nei ani he hun kan buat seya zirlai zongzong te hian an zir zo a anin chom theinan na an hu theina tur hi kan du thu sam ani ti in CHRO Deputy Project Manager Sang Uklian chuan the Hakka Times te na asoi hetianga zirtin an kalpui theinai hian LIFT chuan poisa in puin IOM le township tina group omte ne na bua saini in kumsang hi som pasari achanga kumsang hi som pakwa thleng khan mishing sangkhat ai tam an zirtir to a sang hi som pakwa achanga sang hi som ni pakhat chungin mi jasari songa vel zirtir an tum thu an soi hetianga kan zirtir to sa te hi an zirlai an zo hnuwa po kan le in be poplum renga namu ve sela lamhuri lo te po engting ye na kan hu sakna kan zon sak theyang ti thlengin kan buai pui ni ti insa oklian chuan asoi tunlai hian sami khwa a refugees engmoza chu zirtir na pek mek an ni a Chinram chunga township pakwa a nu hole tlirol ho nen an thok ho renga township tina office ha zo chan theireng an ni e khazong khatung tunchum da Hakka Times e chanchin thar kan puan thei te chu ani e